ner mala ken yam tega video mbe nyoga ye kel la video me guyen ne ti ka kwar dangro ti moj ka gor video me gor jen o beje nyoga ye ne biya kamal kanur online tv channel mi jiram jadida kan kon mena leng gor jen o de subscribe ko de jen nyoga na sen ko ken en lerban lingwa me kan kono ka video gu kono mo Kwar County no re wicha ka unity state Ramadan la commissioner wood Michel ke tanke riak dong no ajela commissioner dung ler county mo jen charge promoted karang la general charge ko general antama chamu ka gor ka jen aram kem nu wucha lo jen roaje ni ne to contin la jiwich no chayu jago ibete ka gor kajen gaye na do dana de moy gor ka je kajen kajen ne dech sorry kajen kwerm kam which no chan je min gi kel en video me ko do dana kam jo gor ka ja jena commissioner lo kwar civil yani no name ne to ngwa reaction dan te ka social media ko shaje mu ka gor ka jeno ruwa jena ne tin content la tila hali gwe ke je eno no mo leri chi chicken mat no rami mo la ruwa ni civil yani ka commissioner no de le promote wa che chi chonko jendere ruch ke dara civilian dara karwach no ko na me jene military charonko dara na da ko ko tame changte mi gwani jere wujin winmi da use no military ke dara na dara ke yan ke dara kan nakano tatola ken ko na la dwala no ko cha no no dara mo tike background de ke che de akwar otherwise langwala kan roala long shimunen yana mo shagmu ka gor no Honorable Tank Riek Dong Jiramran la commissioner many sharu kwing ping gwasamo gwayan go rami mo kemno hali jendera de tega chonko de yemu ka gor ke rami mo midech no de jele la commissioner ka de je gujidi ta dan de na char ke je ko ngai kono tam en ramu te military background la be je lon ko ram mo ba kam kwer no so Honorable Tank Riek Dong Jiramran la commissioner Kalar County Unity State jen KSS PDF kai command no kajen county commissioner ba jen ana gore de nyoga yekel mene charu mene garbin gwasamo chuji peru jeno subscribe ke bi ne me bi nyoga nasin ko ken gore charvin gwasamo biate mal